Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kumbakalong hadu menta kiseng san pertai jongkani ke jelam Meghalaya ki balati kena ban penyakonnya ke election chiteng samai na po Shela constituency ki daitang artli kiseng kata keseng United Democratic Party bat ke Indian National Congress. Ban khamshai halor ke jingtmu jong ke waipat keseng san pertai kabaran lang hakani ke sarkar jela ke bamenta kata keseng Bharatiya Janata Party layo bantuat jingmon na wei niki MLA jongkani keseng uba Alexander L. Heng ubalong ru menteri hakani ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance. Hak jekrang kerpang bat ke Batisi TV, hak arpsan terik mentau nailor arajar ke kendai. Halor ke jingkeli bak ke BJP kadan em ke jingtemu ban sei kertong hakani ke election chiteng samai na Shela. Nakalang uba Alexander L. Heng ulah kerensyai bah halor kene ke BJP Meghalaya State Unit kadang up ya kerai ke bakaddo na ke seng keme na Port Delhi. Yang jong ke State President BJP ada thok siapa in charge of BJP na len koli la kopi siapa Ajay Jamal ru ulong General Secretary Organization pada State BJP hi ke kuat penyanyi kandidat nama kandidat la don biang yo so menyelek nak bentangan ni ka by election ngai semua orang berdiri penuh ubah warjeri kumur ye Joshua ubala badai badon nong kusan nong badon ni macam so di BJP ki yang melawan approach di tiap demo dan demo no kasong bade ke parti ban decide tang baga state BJP unit Meghalaya kaum baik mengikuat ban pening ya te BJP la tak kuat ban nyale tak apa anu ngarai wadut ada ke BJP lah so kat presiden la tak parti tu kamu ke BJP kamu dan interest menjadi election yang mentuai menong political party agak itu kali ke jungto jung presiden jung state BJP di song dia ke parti ke abe gerai ni ke penyelek gile tak yang bon artumut ki approach na po Shela beron mo di Shela juga ke padon ke nuru ke balong officially api ya kata te ke song mangi ke parti ban decide hadian kan dalam milih kandidat tanya pek negara don kam ban support